Terus aku siap-siap sih iki. Kan San. Kok kayak suaranya Flora toh? Kok saya aku di macak loh. Alah, ya macak barang. Awakmu ya macak nak. Jenenge cah wedok. Aku ya wedok Flor. Kek ngenteng sih. Loh. Ya hotel. Ayo. Siap buat tak buka helm saya. Oh, cepat. Ayo. Aku tunggu. Kamu pesen apa? Apa ya? Iki ya aku. Awakmu sing ndi? Aku foto aja. Mbak, mix to ice cream satu, dua. Vanilla. Vanilla dua ya? Iya, dua. Mau tambah apa? Iya. Dua sama apa lagi? 18.000. Kek. Foto sih. Belum orang. Senang tuh ayo. Ini loh. Kok aku putih men ngono? Alah gak apa-apa, ayo tak posting ya. Ya wes. Oke. Sak. Kenapa? Lon. Saiki kok ketoke wayu ya. Wayu ya. Wayu. Oh iya. Mantap. Ya Allah. Gontok. Ngomong aku aja. Foto-foto ya. Ayo. Yes. Kak kene. Kayak ketok. 1 2. Apilet, tak pos ya. Ya wes, teken aku. Oke. Sak. Jalan ampun sudah. Iki cai ngepost foto neh kok. Lah sing wayu itu. Ini delok. Ketok eta bandara deh, ngene bandara iki. Iya ya. Dhewe wong Kediri ta baru ngono. Rono ya. Sik nyapo. Loh, ndelok bocah to nyapo neh. Nyapo. Ayo melu aku. Ngene.
Iya no. Ya mana aku tahu. Belalah mulai. Ya, Pak Ishak. Ini siapa ya? Kayak tahu kenal. Hah? Saya. Ini kan sing kok ada Instagram. Gas parane ayo. Tapi kok tak delok-delok raine ireng yo. Rasane Instagrame putih pol. Kok ngono to no. Tapi ancen yo. Kok filter IG paling. Iya, tak velvet. Kenal kok. Nó xem tao mấy tiếng sau giờ cũng ở ai. Yeah. Halo, salam kenal. Aku Reno. Ini teman Pusaka. Hai. Anu Mbak, boleh minta nomornya apa enggak? Boleh, Mas. Berapa Mbak? 085330. Bentar Mbak, jangan cepet-cepet Mbak. Iya. Ya, 0820 52. Oh iya, terima kasih Mbak. Iya, Mas. Yaudah saya mau pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya, Oke. Mas. Aku bakal ditembak gak ya? Masa aku hitam sih?